Turabasuhuje kandi tubifurije ibihe byiza bakunzi b'Umuryango TV. Nkuko twakomeje kubabwira, turagera tubagezaho amakuru agezweho ari kuvugwa hariya Igoma muri Kongo ndetse na hariya i Rubavu ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo. Nta yindi mpamvu rero ni imirwano iri kubera hariya muri Kongo iri guhuza M23 ndetse n'ingabo za FARDC. N'ingabo rero ziri kurwana zifatanije n'inyeshyamba zirimo Wazalendo, FDLR ndetse na SADC barimo bahangana n'umutwe wa M23. Ku rubuga rwa X rwa Wiringoma, uyu ni umuvugizi wa M23, abaraza kujya baraza kubona ibyo yashyize kuri uru rukuta rwe. Yavuze ngo aéroport de Goma est totalement sécurisé par les Lions. No kuvuga ngo arimo aravuga ko ikibuga cy'indege cya Goma kuri ubu kiri kugenzurwa n'intare. Kirimo kiragenzurwa n'intare, ariko kenshi bakunda kuvuga ngo n'intare za Sarambwe n'abakoresha ku kabyiniriro. Kugeza ubu rero aragaragara ari kuri icyo kibuga cy'indege. Hari n'andi mafoto menshi atandukanye. Ku murongo rero wa telefone turi kumwe n'umunyamakuru w'Umuryango TV uri Rubavu. Vesa, ubu tuvugana uherereye he? Ndi ku mupaka mutoya witwa Petite Barriere mu karere ka Rubavu. Kubera iki muri aho ngaho bimeze bite umwuko hari? Ndi hano kubera yuko hari abashoferi baturutse mu gihugu cya Tanzania bajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bari bahamaze iminsi myinshi, barabaye nk'abafashwe bugwate n'ingabo za Kongo, cyane cyane bambwiye ko ari Abazalendo, aho babuzaga kuba bagaruka mu gihugu cyabo, aho babuzaga kubona icyo kurya ndetse bakabangamira n'uburenganzira bwabo bw'ibanze. Kugeza ubu rero hari amakuru turi kubona cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Turi kubona umuvugizi wa M23 Wiringoma ari kwifotoreza ku kibuga cy'indege cya Goma. Amakuru mashya ari Goma aravuga iki? Amakuru ari Goma nuko umutwe wa 23 wamaze gufata ikibugu gifite cyose gikontorora, kandi nanone wageze ku mipaka yose ariwo uri kuyikontorora. Mipaka yose ubwo ushatse kuvuga iyihe n'iyihe? Ndavuga umupaka Petite Barriere, la Corniche kuri Grande Barriere, ndetse n'imipaka y'amazi nyine n'ikirere. Urumva bakontorora ikirere ariko badafite ikibuga cy'indege. Ubu ikibuga cy'indege rero baragifite, nyuma y'uko barwanya urugamba rukaze cyane n'Abazalendo ndetse na FDLR, ariko baza kubatsimbura. Ubu nibo bagifite. Yego. Ni nabo bafashije abashoferi ba Tanzania kubasha kugaruka mu gihugu, aho basabye u Rwanda ko rwabakira maze bagasubira mu iwabo muri Tanzania. Bijyanye se n'amasasu ubu ngubu bimeze bite? Hari ari kuvuga se byifashe bite? Amasasu akiri kuvuga amasasu mu gitondo, ariko ubu ngubu nta kibazo cy'umutekano gihari, haba Igoma haba hano Rubavu, nta kibazo cy'amasasu cyumva. Yego, twabonye mu kanya umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda atangaza ko hari abandi bantu bitabye Imana biturutse kuri iyo ntambara iri kubera Igoma. Ese ni ababa barashwe uyu munsi, ni abari barwaye se bakaba bapfuye? Byifashe bite? Hari andi makuru mufite? Turacyabitohoza neza kugira ngo tubone amakuru yabyerekeye, turaza kubatangariza mu yandi masaha. Yego Vincent, urakoze cyane, komeza bidukurikiranire. Ndabashimiye. Yego. Ubu rero yari Vincent Habumugisha, umunyamakuru w'Umuryango TV uri hariya mu karere ka Rubavu, aho ari kuri Petite Barriere. Hari amakuru menshi rero ari kuvugwa ku bigendanye n'intambara ya M23 ndetse na FARDC ifatanyamo na Wazalendo na FDLR mu guhangana n'uyu mutwe umaze gufata ikibuga cya Goma, ndetse ukaba no kugenzura imipaka yo mu kirere cya Goma ndetse n'imipaka yo ku butaka. Hari amakuru menshi ahari, ariko ayo wenda twaheraho nagendanye no kuba hari abantu 9 aribo bamaze kwicwa n'ibisasu byatewe na FARDC bigaterwa mu Rwanda. Biro none byatangajwe n'umuvugizi wungirije wa guverinoma Alain Mukurarinda, aho yatangaje ko ibisasu byaguye ku butaka bw'u Rwanda birashwe n'ingabo za Kongo, byishe abantu 9 bo mu karere ka Rubavu. Ni imirwano yabaye ku munsi w'ejo ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere 2025, ihanganishije umutwe wa M23 ndetse na FARDC. Umutwe rero wa M23 umaze gufata umujyi wa Goma, imirwano yarushijeho kuba myinshi ku ruhande rw'umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
umuvugizi wungirije wa guverinoma Alain Mukurarinda mu kiganiro yahaye igitangazamakuru cy'igihugu yatangaje ko amasasu n'ibisasu byaguye ku butaka bw'u Rwanda byarashwe nkana n'abasirikare ba Kongo bituma abantu 9 bahasiga ubuzima. Yagize ati hari amasasu n'amabombe yaguye ku butaka bw'u Rwanda avuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko imirwano yaberaga ku mupaka. Abantu bashobora kuba batahazi bumva umupaka bakagira ngo harimo metero 100 cyangwa 300. Ahantu hadatuwe ukabona kugera mu kindi gihugu oya harafunze uretse ko bakubwira ngo ni ku mupaka. Yakomeje agira ati ibyabaye ejo byagaragaraga ko bikozwe nkana ndetse hari n'amashusho yafashwe agaragaza ibisasu biturukayo abandi bakabirasa. Ubwo ni RDF yabirasaga bakoresheje rya koranabuhanga twavugaga igendanye na Iron Dome. Hari rero ngo abakomeretse koko ndetse nakubwira ko 9 bitabye Imana iyo bataza kumvira ayo mabwiriza bashoboraga kurushaho. Umuvugizi wungirije wa guverinoma Alain Mukurarinda avuga ko umutekano urinzwe nta musirikare wo hakurya yaba uwa FARDC wazareno wigeze winjira ku mupaka w'u Rwanda aje kurwana. Yongeyeho ko abarwanyi ba FARDC na wazareno baje mu Rwanda baje ku neza kandi ko ubu ngo bari mu maboko y'ingabo z'u Rwanda. Avuga ko hanini bitewe n'ibisasu byatewe mu Rwanda biva muri Kongo habayeho kwikanga kw'abaturiye umupaka ku buryo abantu 685 babaye bahungiye mu nkambi ya Kijote iri mu murenge wa Bigogwe mu karere ka Nyabihu ndetse baza no kuganirizwa ku buryo basubira mu byabo. Amakuru avuga ko kugeza ubu mu mujyi wa Goma hatari imirwano ikaze gusa hacyumvikana kurasana kw'impande zombi. Umutwe wa M23 nk'uko twabibabwiye nuko kugeza ubu ngubu uri kugenzura ikibuga cy'indege cya Goma. Andi makuru turi kubona nuko ambasade zirimo y'u Rwanda zagabweho ibitero n'abigaragambya Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imyigaragambyo kuri wa kabiri yafashe indi ntera aho abanyekongo batwitse kandi basahura ambasade zaho, harimo ambasade z'abahanga ntizashobora gutanga amakuru y'umutekano Kinshasa. Aha twavugamo nk'ambasade y'Ubufaransa nayo yakorewe imyigaragambyo yatatswe cyane, hari ambasade y'u Rwanda, hari ambasade ya Uganda nayo twaze tubona bari kugisahura. Biravuga ko ambasade y'u Rwanda na ambasade zimwe na zimwe z'ibihugu by'uburengerazuba zigaruriwe Kinshasa n'abigaragambya barakariye M23 n'u Rwanda. Barashinja kandi umuryango mpuzamahanga kutagira icyo ukora ku Rwanda. Nyamara ibihugu by'uburengerazuba na SADC byashyigikiye Perezida Tshisekedi mu buryo bushoboka kuva ku bikoresho kugera ku bacanshuro mu ntambara y'abene gihugu mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse rimwe na rimwe bakarebera abantu barya abandi ntihagire icyo bavuga. Rero ni makuru agezweho ari kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bigendanye n'intambara iri guhuza M23 ndetse na FARDC, ku bigendanye n'ibiri kuvugwa yaba imipaka yaba n'abaturage bari guhunga yaba n'abandi basirikare bose bari kugenda bahunga. Ibi byose n'amakuru ari kugenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru. Tubashimire cyane, turaza kongera kubageza andi makuru arabagezweho kuko muri Kongo amakuru ari kugenda aboneka buri kanya. Natwe turabiza ko Umuryango TV turakomeza kugenda tuyabageza. Mukomeze mugire ibihe byiza. Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusana ukaba ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje? Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite parafo za rangete, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya sitasiyo ku nyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza. New Hope yabazaniye za nzoga nziza zengerwa mu nganda zo mu Burayi zirimo Mowap Milano yongerera imbaraga basabanye ndetse n'izindi zongera imbaraga energy drinks cyane cyane ku bakora siporo zinyuranye zirimo Mowap Merita, Mowap Rosana ndetse na Mowap Messina. Izi nzoga na energy uzisanga hose kandi ku biciro byiza. Andi makuru wifuza yose basanga mu mujyi hagati kuri TDMR ahateganye no Kwandamage, cyangwa ubahamagare kuri 078 73 17 422. Abana bari munsi y'imyaka 18 bo ntibemerewe kunywa inzoga.
abantu bize amashuri menshi badukorera akazi katagira ingano ko kubakira iterambere ryose tubona, ariko hari abandi bantu dukwiye guhora dushimira, ababafasha kubona amashuri. Ibigo nka United Scholars Center, inzobere mu gushakira ababyifuza amashuri hanze y'u Rwanda, cyane cyane ku mugabane w'Uburayi na Amerika. Ubu by'akarusho binyuze muri za kaminuza bakorana, United Scholars Center ibafitiye amashuri mu Budage. Abifuza kwiga ubuganga bo n'abanyamugisha cyane, kubera ko hari amahirwe yo kwigira ubuntu kandi banahembwa. United Scholars ibafitiye amashuri muri Canada bakorana, ahangaha banagufasha kwigayo udasabwe kugorwa n'ingano y'amafaranga ari kuri konti yawe. Ntabwo ari aha gusa, kubera ko hari n'amashuri meza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bufaransa, Pologne n'ahandi wifuza babigufashamo. Aha hose igihe niki, hamagara United Scholars kuri 0788 30 43 87 cyangwa se ubasanga aho bakorera muri Centenary House muri etage ya 2, baguha ibisobanuro birambuye. Uburambe muri siporo itazibagirana mugezwaho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda, ba umwe muri bo 40bet, tsindira amamiliyoni aka kanya. Bantu mufite chantier nini n'intoya imirimo y'ubwubatsi irimbanyije, Secos Limited bafitiye ibikoresho by'ubwubatsi byihariye kandi ku biciro byiza bibafasha gukomeza imirimo mwiturije. Muri ibi bikoresho harimo ibikwa by'ibyuma steel scaffolding cyangwa eshafodage metallic bibafasha kurangiza inyubako, bikihutisha akazi kuko bituma bakubakira bakora vuba kandi bikanabarinda impanuka udakoresheje ibiti cyangwa ngo uhendwe kandi rimwe na rimwe wangiza ibidukikije. Etanso mu Gifaransa, props mu Cyongereza cyangwa amastation mu rurimi rwa Gifundi, zikoreshwa mu gutega dare neza ndetse n'imirimo igakomeza bisanzwe mu gihe dare itaruma, aho kuyitegesha ibiti n'imbaho biguhenda ndetse bikangiza ibidukikije. Tureyi rozanje cyangwa udutimba zigufasha gufunga neza aho wagiye unyuza insinga n'amatiyo ngo hataziyasa, zikoreshwa cyane kandi mu kuzimenaho dare ahantu horoheje, kuzikoresha inkuta nto na plafo munsi ya za dare aho gypsum cyangwa ubundi buryo buba budashoboka cyangwa bugoye nko hanze no mu bwogero cyangwa ahandi hantu hose ubona hagera amazi. Tureyi de pure galvanized chain link fence cyangwa inzitiro zikoreshwa ku bafite amatungo, inzuri cyangwa inkoko, zikoreshwa kandi ku bashaka kubaka urugo nk'igipangu rw'igihe gito cyangwa uruzitiro rw'umurimbo ruteyeho indabo. Cement sound insulation wool, bwoya burinda ubushyuhe n'amajwi. Izi yo zisakaranye n'amabati ubutandukanye n'urusaku rw'imvura cyangwa se ubushyuhe bwayo kuzuba, kuzishyira muri partition za office bituma nta majwi ava muri imwe ajya mu yindi, burinda kandi imbeba zigenda muri plafond kuko buriya bwoya burababana. Hose pipes, imipira y'amazi yo kuhiza, accessoires za presiyo zirimo amakude, amate, byose bya PVC by'ubwoko bwiza cyane. Babafitiye kandi ibikoresho bya waterproofing birinda imidite ku nkuta, kuri dare, muri piscine n'ahandi, n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi utasanga ahandi. Ikindi kubashaka kurangura baranakuranguza. Secos wayisanga ku muhanda wa Itexirwa ku nyubako ziteganye neza n'umuhanda ukatujya ku Gisozi. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero 0788621558. Abakiriya bavuye ku muryango bagabanyirizwa ibiciro byihariye. Africa Bureau ni urubuga rwashinzwe n'abahanga mu by'ubwubatsi. Aba ni abahanga mu bijyanye no gukora ibishushanyo mbonera by'amazu y'ubwoko bwose bo mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Africa Bureau ifite abakozi bafite uburambe mu gutegura imishinga mu nzego zose z'ubwubatsi, ibishushanyo, amazi, amashanyarazi, interior design n'igenagaciro. Ibishushanyo dukora bikubiyemo iby'inzu zo guturamo, inzu z'ubucuruzi, inganda, inyubako zikorerwamo imyidagaduro, ibigo bitangirwamo serivisi, ibitaro, amahoteli, ibiro ndetse n'ibindi. Dutegura ibishushanyo na dosiye byose bikenerwa mu mushinga wo kubaka, ku buryo uguze umushinga ahita akomereza mu gushaka ibyangombwa byo kubaka. Uguze umushinga wo kubaka kuri Africa Bureau website tumufasha gushaka icyangombwa cyo kubaka nta yandi mafaranga atanze. Izindi serivisi zijyanye n'ubwubatsi zitavuzwe haruguru nazo ziratangwa muri Africa Bureau. Imishinga yacu iteguranwa ubwitonzi bwinshi kandi ikagenzurwa n'abahanga mu bwubatsi muri buri nzego, nk'aba architect, engineers, electrician, map engineer. Abo bose bakawugenzura mbere yuko wemererwa kujya ku ipaji yo gucururizaho imishinga irangiye kandi
n'igurishwa. Intego yacu ni ugufatanya n'abafite imishinga yo kubaka kubona ibyo bifuza vuba, byiza kandi ku giciro utasanga ahandi. Arc Africa Bureau dukorera mu karere ka Gasabo ku Kacyiru ku muhanda KG 543, tukaba tunaboneka kuri telefoni igendanwa 0785358747 cyangwa 0798541111. Ushobora kandi no kudusura kuri website yacu arcafricabureau.com. Watwandikira no kuri email info@arcafricabureau.com. Arc Africa Bureau turi abanyamwuga mu gukora ibyo wifuza vuba, byiza kandi ku giciro cyiza.